wabusa lapho uNzunza ekubuseni kwakhe uNzunza siyazi ukuthi amadodana akhe ngendlukulu sinomheja sinokotheni sinoqongo sinopeta sinondrimande ngilawa amadodana kaNzunza ngendlukulu emva kokuthi kulale uNzunza umheje wathatha ubukhosi umheje ekuthatheni kwakhe ubukhosi ubusile umheje wabusa umheje ekubuseni kwakhe umheje kwathola ukuthi umheje unamadodana amabili ngendlukulu nguBongwe noMagobholi amadodana kaMheje kaNzunza ngumheje ukotheni uqongo upeta undimane wabusa-ke umheje wayenamadodana amabili ngendlukulu kunguNrobela noMagobholi wafumaniseka ukuthi ichegu elinasele likhululeyo linomoya wokuthanda omncane uMagobholi lase liphosa inronga phasi lathi mntanami inronga le yeqe ngesinyava ubuye uyeqululwe ngesinyava wafika lapha ungawi khona uyithathe uyisenga kwakho wakwenza lokho uMagobholi weqa inronga leya ngesinyava wayequlula ngesinyava wayidobha wayisanga kwakhe amagama aphuma eqegwini wathi mntanami ubukhosi banamhlanje ngebamandla uMagobholi banoNrobela kwaba nabanye bajama noNrobela kwaba nabanye bajama noMagobholi balindele ukuthi ichegweli libhubhe ichegwela lithe ngokubhubha kwaba nepi hlangana koMagobholi noNrobela yalwa ipi kaNrobela noMagobholi kwahluleka uNrobela ongongomkhulu uNrobela buwangale ekhaya okuhlala ehaheni ihahelo labiza kwathiwa lihaha lakwaNrobela ihaha lakwaNrobela lingale ngehlangothini langeBelfast nawuchinga eBelfast bayazi abantu abahlala ngeBelfast isayidini abondrubazi lingapho ihaha likaNrobela wabusa